Di derbarê qeyrana Sûriya de Partiya Gela Liberal a Swêdê semînerek li dar xist. Semînera dibe navê Sûriya di şewitê de ku li baregeha Partiya Gela Liberal di Perlemana Swêdê de li dar ket, jê dihate xwestin ku ronahiyê bixe ser qeyrana Sûriya ji 5 aliyan ve. Rewşa Sûriya bi giştî, rastiya rejîmê û dîroka vê rejîmê. Rewşa koçberiya navxweyî, penaberên Sûriya li derve û berpirsariya welatên cîhanê û Ewropa beramber penaberan. Terorîstên ku ji Swêdê diçin û digihêjin rêxistinên îslamî yên tundrew dibin navê cîhadê de, dîroka Rojavayê Kurdistanê, rewşa îro û paşeroja Rojava, rewşa fileyên rojhilata navîn bi giştî û fileyên Sûriya bi taybetî. Aron Lund nivîskarekî Swêdî ye, di derbarê Sûriya de lêkolînên wî hene û bi erebî jî dizane. Aron di destpêkê de behsa dîroka peydabûna Sûriya weke welat kir ta roja ku Hafiz Esed hate ser desthilatê û sîstemeke malbatî û tayfî ava kir û ji ber wê jî qeyrana Sûriya li gor gelek qeyranên din degmen bû. Wa lê hat ku roja îro çareserkirina kêşeya Sûriya di navdestê gelek welatên herêmê û hêzên cîhanî de ye. Esedê mezin wa lê kiribû ku opozîsyon perçeperçe be û lawaz be. Loma jî ji destpêka derberîna nerazîbûna beramber rejîma Beşar re çi opozîsyon nebû ku serkêşiya wê nerazîbûnê bike, ji alîkî ve ev tişt baş bû, çi seriyên serhildanê nebûn ku rejîm wan tune bike û serhildanê vemirîne. Lê ji aliyê din ve ev tişt xirab bû ku her grûpekê seriyak dikêşa û hemahengî di navbera hêzên opozîsyonê de nebû ku bi awayekî bernamekirî daxwazên xwe birêve bibe û bizanin ka kengî pêwîst e ben bête sistkirin yan jî peydkirin. Aron Lund di wê baweriyê de ye ku eger Beşar ji desthilatê bête derxistin jî ev qeyran zû çareser nabe. Ji ber ku hinek grûpên tayîfî peyda bûne ku qet pêdiviya wan bi Beşar jî nîne. Aron Lund bahsa Rojavayê Kurdistanê jî kir û diyar kir ku şêweyê reftara Partiya Yekîtiya Demokrat li gor rewşa gotûbêjin PKK û Tirkiyeyê. Peyede beşeke ji sîstemeke herêmî û perçeyeke ji stratîjiya PKK di navçeyê de. Eger em vê muadelê fêm nekin, em nikarin reftara peyedê jî fêm bikin. Frida Johansson ku karmenda xaçasor e û pispora pirsên penaberan e, rewşa penaberan dida ber rewşa keştiyeke ku bin av dibe. Zanyariyên ku Frida pêşkêş dikirin, hatibûne avakirin li ser lêkolîneke zanîngeha Uppsala di derbarê keştiya Titanic de. Frida Johansson digot, di hemû qeyranan de tenê kesên xurt xwe xelas dikin, qurbanî herdem ji grûpên herî lawazin. û di qeyrana Sûriya de jî jin û zarok yên herî zêdetir li ber lingan diçin. Di dema ku pêwîst e cîhan deriyên xwe veke û alîkariya penaberan di rojên dijwar de bike, em dibînin ku welatên dewlemend dîwarên xwe bilindtir dikin di rûyê penaberan de. Rastiyeke tal heye, Swêdî di wê baweriyê de ne ku em gelekî alîkariya penaberan dikin. Lê ev tişt dûrî rastî ye. 80% ji penaberên Sûriya li welatên dûrûberê cîbûne û rewşa wan gelekî xerab e. Di rewşeke xerab de dijîn û ya xerabtir jî ew e ku ev jimare roj bi roj bilindtir dibe û rewş xerabtir dibe. Di heman demê de Yekîtiya Ewropa û welatên bişiyan tiştekî berçav beramber vê malwêraniyê nakin û erkê xwe yê mirovahî ji bîr dikin. Per Gudmundsson rojnamevane û pisporê grûpên cîhadî ye. Lêkolîn li ser hemwelatiyên Swêdê yên ku diçin şer li deverên germ bi navê cîhadê. Wî kurtev vîdeoyek nîşan da ku çawa bi zimanê Swêdî terorîst bangewaziyê li ciwanên misilman dikin de ku biçine şer li Sûriya. Tanha sih kesî ji Swêdê bi van grûpa re beşdarî di şer de kiriye û du kes ji wan Kurd in, yek ji Kurdê Libnanê ye û yek jî ji Başûrê Kurdistanê ye. Piraniya van kesan yan li Swêdê ji dayîk bûne û yan jî li Swêdê mezin bûne. Tenê ji malbatên penaberan in bi eslê xwe ne xelkên Sûriya ne, ji kolanên feqîr in
پرانیا وان نزوجینه و بیکارن. استخبارات سویدی بوان تشتان زانه لیکیشه اوه که چه قانون لسویدی نینن که ری لوان گروپان بگرن. گلک جوان ده شر دا تینه کشتن لی هنک جوان بریندار دبن ودگرن سویدی خود درمان دکن و گلک جاران دیسا ودگرن نافچه این شر لسوریا. اسماعیل کامل به کورتی بحثا دیروکا کردستان کر دابشکرنا کردستان دنافبرا دولتا عثمانی و یا صفوی ده پیدابونه میرگهین کردی تا دابشکرنا کردستان لسر 4 ولاتان. اسماعیل لسر دیروکا روجاوای کردستان راوستیا سیاستا عرب کرنا روجاوا گوهرتنا ناو گند و باجارین کردان بو عربی کشاندنا رگزنامه 100,000 کرد والا کرنا هنک نافچین روجاوا و بجیکرنا عربان تا سرهلدان روجاوای کردستان سال 2004 گول سرانسری روجاوا کرد رابون سرخوا و قربانی دان لی پشتگیری جو اپوزیسیون عربی ورنگردن. اسماعیل بحثا بشداریا کردان ده شورشا سوریا دا کر و بتایبتی لسر رولا پارتیا یکتیا دموکرات راوستیا. اسماعیل آماجه پیکر که دناوه پیاده ده تشتکی کردی نینه و چه آجنده نوان زلال برانبر روجاوای کردستان و پرسانتوی نینن. لی بالکشه که ده سال 2003 دا پیاده جیلا سوریه و هاتبو قدخه کرن و به دسپیکا شورشا سوریه را آزاد بو. و به هماهنگی بر رژیمی را دست خودان سر روجاوای کردستان و به همو هیزاخوا ریل بر جوانین کرد ین شورشگر تنگ کر. اسماعیل هروها دیار کر که کردین روجاوا نچار مانه که یان یپگه یان جی هیزن اسلامیین تندرو هلوجیرن و لوما جی نهاد ناو یپگه دا کردین ولات پرورجی تینه پیدا کرن. ده داویه ده فریدریک مالم بحثا روشا فلین سوریا کر و دیار کر که پاشروجا وان ده مترسینه که مزن ده. دروجهلاتا ناوین ده 3 اولین مزن پیدا بون لی یک جوان لبر قرکرنه. ارمنی لترکی هاتنه قرکرن، فلین ایران ولات بجی هشتن، زیدتر جنیو فلین عراق جیو واره خبردان، فلین مصر دروشه که خراب دانه، روشا فلین اسرائیل قط نباشه و هر وها فلین فلسطینی جی. للبنان روش بروش فلکی همتر دبن و لسوریا فلین روشا خواه برژیما بشر و گریدایه. دروشه که وساده اوروپا فلا هر بدنگه. ایرو مترسی هیا که شنوارن فلیان ده سوریه ده بکفن نافدست اسلامیین تندرو و به همان شیوه زمان آرامی که زمان عیسی بو لبر تکچونه. Det är otroligt viktigt. Det här kriget har pågått. با ما گل گرینگه ام باسا سوریا بکن. و 2 سالن شر بردوامه زیادتری 130,000 کس بونه قربانی و زیادتری 6 میلیون کس کوچبر بونه. سوید و اروپا دوی به برپرسیاری خواه برانبر پنابران رابن. جمعت خواستن سیاست که بره و ببن دکو داویل شربه. پارتیا ما هول دده فشاری بخه سر حکومت سویدی و یکیتیا اروپا دکو سیاست خواه برانبر سوریا چالاکتر بکن و سیاست کوچبری باشتر بکن. ام هول ددن دریا دزگهین راگهاندن رژی باندور لرای گشتی سویدی بکن که خمسار نمینه. ام دخوازن بتایبت رونهی بخنه سر کیشه کرد و فلین سوریا. ام دبینن که آلیکارین روزانه ناگهجن نافچین کردی و دوار سیاسی دجی نه رژیم و نجی اپوزیسیون مافین کردان ده پجیرنن. دوی اف نقشه بیتا گوهرتن. دی بیرو باوری آمده یعنی چل سوری بگشتی چل نافچه کردی بتایبتی شبر ایرو روش پیوستیه کهیه گدان استندن بریا خاچا سور ربه بریا امنستی ربه بریا هنک ارگانیساسیونی دی جهانی هنک کارن آلی کاریا مروفاتی تقدیم بکن او استنگی کهیه ریل وانتی گرتن یعنی اویش نزیک به های میشه هیا گروپی پیاده بیچه هر تشت وی تسلیمی بکن بخوب بلاف بکن یعنی او ولات جهانی ویتشتی قبول نکن شبرد خوازن آزادیوان هبه خود در باسی نفچه کردی ببین خود در باسی نفچه عربی ببین خود در باسی نفچه سوری بگشتی ببین گکاربن آلیکاری یکسر بدن بخلکه ایتر مقصد پی او هگر تو بیج
يعني بشار الأسد سيستم ماويش تسبيكي دا أوبو غافانا جروب تيروريستن أم قبول ناكن شبو جهاني بدي خواني كيرن يا أم يا تيروريست هدي النافشة كرديجي أو تبيش يعني ناب ما في شيء يعني أم كار بكند في أمري بدن رخصتنين كردي ديمقراط في بدن رخصتني غيري كرديجي إيش يخو بكن هر كسك بآزاد شبو بشجرتيا وي ملتي بالنسبة إيرو 3 مليون كرد للسوري بحاجتي حمتشتية نزيكي 600 هزار عرب بنابري عرب هاتي نافشة كردي قال لك برسا كرد جريدن جون جريداين بحكومتها سوري كلو دريا بيدره ماشي ام تخوازن وكو فولك بارتي وكو بارتي كليبرال وي بدن خوياني كرن ما ام تخوازن ديمقراطي بسوري او ديمقراطي هاني بيوست سر همو كسي تطبيق ببا يعني كرد نكارن بما ام نافشي كردانن يترناب بارتي دي تر بنو چانه تو دكتاتوريه كيف دكتاتوريه كدي تر دوغاره يعني ما تخص مو بدن خوياني كرن نسبه مج بشي كرد سوري تابع ما بو اوام دا خوياني كرن اما بيوست علي كاريا ملتي خوبكن بريك ديمقراطي علي كاريا دا خواز ملتي خوبكن هر شي ويكي دكتاتوري سوري ام قبول ناكن تش علي عربه تش علي ملت ديتر به چش عالی kurda bedriva peder. Det var en chans för att få en större inblick i hur den syriska konflikten ser ut och även اول درفتك باش بو ما دکاری جنیزیک و تماشای قیران سوریا بکن و کاریگریا و قیرانه لسر ولاتن دوروبره و لسر آشتیا جهانی بگشتی. روشا سوریا او هنده آلوزه او هنده برجواندین هزین هرمی و ین نابنتوی تیده هنه که روش بروش آلوستر دبه. وان برزان زانیارین گرانبها درباره قیران سوریا دادان و کشین پیوگریدایی. مروف باش فهم دکه که دروشه که وصادا گل کرد دخوازه مافی خواهی رواب دستخه. ایدی چوساندن قبول ناکه و نابجی که کرد ایدیج مافی خواه بپار بمینن. لی دروشه که وصادا زور گرینگه که بری هر تشتی کرد بخوال هف بکن و کسک لکسکی چاف سوریان نکه. پارتیا گلا لیبرال فولک پارتیت آکو اندام ده حکومت سوئد ده خواست لورد آواهی پرلمان ده روناهی بخه سر گلک پرسین گریدای مالویرانی سوریه. او بتایبت او پرسین هانه کودراگاندن ده گلکی رونادن. پرسا کم نتو و کم آینان، پرسا مالویرانی بگشتی، پرسا پنابران و پرسا تروریستین کجولاتین اروپا و سوئد دچن کار تروریستی دهندر سوریه دادکن و گلک جاران جار دنجی ودگرنه ناف کوملا سوئده.